Sasisen ngi pediang snobhai pi shaga MCS Gospel Preaching Channel. Pat ke khobor gumara menta ke sngi ke de shapang ke Temple Balai on penyang yaka. Ke Temple Balai on penyang yaka. Lane Balai on penyang yaka ta ke Temple Balai de kijiu. Ngitip banaki por lai hajar snem tam menshua. Kijiu kijudon ke temple ban mane blai ha Jerusalem. Bat ke temple ban nengkong tam. Day ke bala penyang da usim Solomon. Ke kitab kisim ke ong kumne. Te ha ke snem ke ba saus pa prapau. Hadin bagi kon Israel kilami no dari Egypt. Ha ke snem ke basau ke jing sensyar us Solomon halor ki Israel. Ha ubanai ubaar. Solomon ulas dang bantai ya ke ying utrai. Ya kata ngisam nengkong kisim nriu iwe. Ya ke ying te habadang tay ya ka. La tay de kimau balasnya lepa ha ke parma. Bat amsyam ladon jing sawat ternem lemne sdi. Lemne kano ketiar bakenjanar ha kata ke ying habadang tay ya ka. Kumta latay ya ke Temple Solomon hagi snem kendai spa san punyo hadu kendai spa nrupo BCE, before Christ era. Halor ulum moraya ne temple mau, bat kene ke temple kene kumba saus pa snem AA. Hanrai hadin saus pa snem la penjat no ya ke Temple Solomon. Da usim Nebuchadnezzar jong ke Babylon. Haus nem sanspa prapenriu BCE. Kumta hadin kejing penjat jong un Nebuchadnezzar. Latai pat ya ke Temple Baar. Haus nem sanspa kanriu BCE. Bat latai pendep ya ka da usim Herod. Haus nem arpo BCE. Hashwa ya gane. Usim Cyrus jong hima Persia. Ula ailat iki jiu ban lek Jerusalem ban penyang ya ke temple ke Baar. Kata haus nem sanspa lai popra BCE. Hadin ketapat Useru Babel. Ula pendep ya ke jingtai haus nem sanspa kanriu BCE. Bat usim Herod pat. Ula penbaha syuk ya ke temple ke Baar. Haus nem arpo BCE. Handrai haus nem nyopo edi. Ia gana ke temple ke Baar. La penjat dagi sipai Roman. Hapok ke jingyalam utitas. Banadu kene ke por ki jiu kimdan temple syuk ha Jerusalem. Hadu kene ke sengi. Kata kamut. Duna ar hajar senam menta. Ki jiu kimdan temple syuk ban mane yau blai. Kat kum kata gerukom jing mane jongki kabaknya dagi merat. Kadau barok kejia day namar ba ublai pediang syu ya kejing lekniam ne ai jingknya dagi senam gimrat. Kijing jia barok kijia langba kejing tip hi ublai. Day halor kenega dau ba ujisu ulaong haganong Samaria. Ko kebriu tongit yanga bakapor kanjia habaphin yamane ya ukpa halor une ulum ne temple mau lamne ha Jerusalem. Kita ngelak pan syam yonis sau kudkhot ke baar puwai. Shisha kelajia kumta hadin ba ujisu don syu hapurthai. Kata haus nam nyopo edi. La penjat no ya ke temple ke Baar. Bat nadu katai kesnem ki jiu ki leduk no ban mane ha ke temple ha Jerusalem. Ujisu ulong. Ublay ulong umensem. Teka day ki ba mane ya ban mane ha ke mensem bat ha ke ba shisha. Kinong mane blay ki ba shisha.
kin mane ya ukpa hagaman sembat hagaba shisha. Naba ukpa uwat ya kibakum kita ban mane ya u. Yonis saw arpula. Kane higapan iba ublay kwa syu ya ki jiu na Israel bakin mane ya ublay dagaba ay jing knya daga snam ngimrat. Day halor gane ga nongrim baki jiu ki laduk no ya ka temple ban ay jing knya ha ublay. Hanray ublay pat umman ya ki Israel bakin mane ya u dagaba ay jing knya daga snam ngimrat. Kadaw baro kalong bakim pediang ya ujisu baulong uta ubalapha da ublay ubalong ukhon lang brot jong ublay hagabau Yohanes nong penbaptis uladap ong hakikum ne hakmi ukhon lang brot jong ublay ubakit no yakipop kaporthai ngak man shem Yohanes iway gidkot bahar kundai hagashiti upol shiki Hebrew la ong kumne Hanray ukris habau lawan long urang ba lengdok high priest kum tu ter lam ne daga snam ki belang bat ki khon masi Hanray daga snam jong uhi ulait rung tang shi sen shakata ga jaka kentang habau le yo ya ga jing suspa bam jukut kat kum gusti pol kinong Hebrew kanong ba khandai gat khot ku khat wai du khat a Shushu upol uong kumba Moses ulale udaong kane kalong ka snam jong kata ka jutang ya ka bau play ula hukum mapi kum juru iyo Chris habala kenya aingu i utang sisin ya ka ban pendam no ya ki pop Hebrew kandai arhopra hanrai ki ju kim ngai ya kane bat kim pediang ru namar latap matla yaki da ka jingka dur khamat Will jong ki anyu Moses hadu kine ki sngi kidang up ban yo temple ban ai jing kenya ha ublay kum ki kpa temen jong ki handa day halor ka nega dauba bagi jiu kidang yai kmi lenti mesaya bat kmi lenti ya kata ka temple balai ha Jerusalem day ya gane bo apostol Paul u ong shiginong Korin bat ngim long kum Moses ubala bo ke jingka haga khamat jong u knang bakita ki khon Israel kin yo khmi shang shakabakut kata kaban sadam no ar korin lai khat lai kamut baki jiu kim yo I ya keburom ujisu dei naga naga daw ki jiu na Israel kidang ap temple hadu manta bat kata ka temple kan long kebalai ka temple balai kan dei shu ia ka buram jong ublay hanray nagabanta ki jiuhi bat nagabanta merat khla manta ublay uklem ong shu ia ka jiu ban penyang temple pat kombau ong menshwa hanray na do bo jisu wan shikapur thai u ong phi long ka temple nang kong korin lai khan riu te kumta ka temple ka balai ya ka ba an sepenyang daki Israel kan long bait naga banta bakin yo le niam bat naga banta soitan Lucifer ba un yo shong hakata ka temple un le yala de kum ublay ya kata ngila ban shem ar Thessaloni ar sa kadon ka jingki bakrau mentah Israel naga banta ban yo penyang no ya ka temple ka balai tha temple haulum moraya na lum temple ha Jerusalem hajan ke temple ki Muslim Dome of Rock yamentahi ki Muslim ki Persya ya gane ka jingthmu te temple jong ki Jew hanrai shen kam slam shu ki Jew kin sepenyang no ya ka temple ka balai jong ki chispa phut na ka mos ki Muslim ha Jerusalem ka hukum ban penyang temple kan long na ukris lamler antichrist ubalong ru umrat kla ban penyang ya ka temple ka balai
ublay uladap kuren kumne. Yaka phalau ka basyabar kata ka temple ublay men yo men I no men theo yaka nabala ai yaka haki gentle ladap ai haki muslim yaka tangila aban syam jingpan pau khatway ar namari ka temple maun la sumar dagi muslim pun hajar snam te kumta ki jiu kin sa penyeng temple kumba chis pa phut ai na ka dome of rock ki muslim ki jiu kin yo ban mane tang lai snam siteng po ka temple balai ka lai snam siteng ka ba ar un shong umrat klau Chris lamler bat kin yu tap yaka sau peu ar benai ne 1000 arspa nru peu sngi kat kum jing pen pau khat wei ar kamut ba umrat klau un sanshar sau peu ar benai ne 1000 arspa nru peu sngi na kane ka temple ha Jerusalem balai kami tang 1000 arspa nru peu sngi namar ke Bible kalendar ke don tang live house ngi shibenai. Komta sapu ar multiply live ho kalong 1000 aspa nriu house ngi. Tahshwa bu umrat klau un sensyar naga temple balai ha Jerusalem kan don ke jing mipat bat jing rong no. Resurrection and rapture. Ki jiu kin hap ban yai lengba ke jenjar ba ke jing sensyar umrat klau hapo kita kisau arbenai ne sijar arspa nrup hausngi. Hakata kapor kin khot kerpat yu trau belai kin wat yu mesaya basisha jongki ubalong uji sukris utrai. Namar hagaban nengkong kimut ba ukris lamler udai uta mesaya hanrei udai penban unong shun jongki. Kumta kim shania shu ya u namar un pen sange no ya kata ke jing ai jing kenya jongki hapo kata ke temple mar yakut laisnem shiteng katkum Daniel kendayar punyo. On play yaki khmat jongki jiu bat kintip bat yoi ba uta ukris lamler udai unong shun ba jongki ubapha ban penyap yaki jiu hakata kapor. Te hakata kapor kin shania shu hau ta ubala sho yaki hanrai kin shania ha utrai uta ubakhoj jongki Israel. Kabamut kin shania no ha utrai jisu ubalong mesaya ki jiu ya uba kilawat bon hajar senam. Ila ban syam Isaya shipau arpau. Kumta ka temple balai jong ki jiu kadai kadak kabakrau kabakdau ya kabakut kejing sensyar breu bat kejing sensyar soitan bat ba ublay un penyeng ya hima jong u hapurthai shi hajar senam. Ila ban syam jing penpau arpu wei dupra kata kaya kalajan. Kumta kadan kam yang iwei pa iwei ban yit benia yaki por ki jingjiam mentah perthai rengkat ke bapule ya ke ketin jong ublai ngin syam bat yoi bagata ke por kalajan ba on penim ya ki Israel baro ublai dam ta ke buram ko jong amen.